Yes, katwanya tubifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha. Kuri twumva amasaha ya umugoroba umugisha. Kuri twumva amasaha ya mu gitondo, umugoroba umugisha. Kuri twumva amasaha yo ku gicamunsi biraza guterwa no ku ingengabihe yawe ihagaze. Mbere yuko twinjira mu makuru tubazaniye muri ano masaha y'umugoroba cyangwa se muri amwe mu makuru dufite, ku bahanga bw'ibyuma dufite umuvandimwe reka banze akinaho akantu gato. Ninzajya mubwira ahagarike ajya ahagarika, nimubwira akomeze yongera akomeze, nyuma yaho ndaje mbabwira akantu zamura. Nkuko rero twagumye tubigaruka ko hari ubwato bw'igisirikare cy'u Burundi bwagize isanganya ku igenekerezo rya 18 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025 mu kiyaga Tanganyika. Ubu bwato bukaba busanzwe bugenewe abasirikare 12 bwagize. Hari amakuru adasanzwe nyuma y'igihe kirekire ibi bintu bibaye, cyangwa se nyuma y'igihe kinini giciyeho ibi bintu bibaye, hari amakuru adasanzwe namaze kumenya ku ngabo z'abarundi zikorera mu kiyaga cya Tanganyika. Ubu nje habagezeho aka kanya ubu tuvugana, sa nk'uwihutisha gato wongere ukine. Wongere ikine nababwiye ati amakuru yitwa Caporal Chef Alphonse Minani Batazira Nkoko, akaba yarasanzwe akora mu iperereza ry'igisirikare JD, nawe akaba yari muri iyo batayo nyene ya 16 ya Tafoke. Umusirikare yitwa Emery Kwizera, uyo nawe ari mu baguye muri iyo sanganya idasanzwe. Hari abasirikare baguye muri iryo sanganya kugeza ubu bataramenye. Yes, no kuvango ubu tuvugana hari n'abasirikare benshi bagiye batandukanye baguye muri iri sanganya kugeza amazinga rwose. Binavugwa yuko rwose abasirikare ari benshi cyane bigendanye bitandukanye n'imibare baduhaye, nabo twamaze kuba tumenye amazina yabo. Ngira ngo mwumvishe amwe mu mazina make mu yakomakomeye, by'umwihariko ibyo nabyo turaje tubyinjiremo tubive n'imuzingo. Turaza kugaruka ku makuru menshi atandukanye tugende tubapudetinga, ariko murabizi mbere yo kujya gutwinjira mu makuru tubanza gusuhuza, cyangwa se mbere yo kujya gutwinjira mu cyitwa impfunyapfunyi tubanza gusuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. By'umwihariko reka tubanze tubasuhuze badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi bakadukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi tubasanga muri Coline Mujejuru, tubasanga muri Coline Munana, tubasanga muri Coline Murangara, tubasanga muri Coline ya Kinazi, tubasanga mu gisagara cya Bujumbura, tubasanga Gitega, tubasanga hirya no hino. By'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi tubahaye ikaze. Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa tubahaye ikaze. Badukurikira benshi bari muri Congo, Uganda tubahaye ikaze. United Kingdom ni ku mugabane w'Uburayi, Amerika, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa na Canada tubahaye ikaze. Mwongere mudukinire gato cyane, mwongere mudukinire kugira ngo ibi bintu aba bantu baze kuba babyumva muri rusange. Ubwato nubwo bwagize isanganya, so ubwato bwashobora bwari bufise ubushobozi bw'uko bushobora gutwara abantu nk'ubwo bwabo bwari butwaye. Akaba rero hatwaramenye bamwe mu ba generali bahitanywe n'ubwo bwato twakubwiye. Hagarikaho gato ibi bintu igihugu cy'u Burundi ntabwo kigeze kibitangaza, kandi ubu bwato ni bimwe mu bwato bwari burimo abajenerali bakomakomeye hano mu gihugu cy'u Burundi. Ngira wenda ibi bintu turaje tubyinjiramo tuve n'imuzingo. Turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye ahitwa mu gisagara cya Bujumbura. Ubu tuvugana mwe abantu b'Imana mwe b'abasirikare nababwiraga yuko bari mu myiteguro idasanzwe, by'umwihariko rwose hano za Kibira b'abasirikare nababwiraga yuko bari mu myiteguro idasanzwe. Hano za Uvira aba bose bamwe muri bo batangiye kugenda bajyanwa mu bice by'imijyi itandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo umutekano baze kumekinga sure yuko uhagaze neza. Ngira ngo ibi nabyo ni bimwe mu bintu by'umwihariko turaza kuba dukomozo, ariko kandi rwose nyamuneka tuva n'imuzingo. Turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye tugende tubapudetinga 5 kuri 5. Turaza kubabwira byinshi bigiye bitandukanye tugende tubapudetinga 5 kuri 5. Niyo mpamvu mubwira nti niwe utari wakora subscribe hano kuri Dunyani Kote TV uba urimo ugenda ucikanwa. Jumanza wikorera subscribe kugira ngo tujye tubana neza, amakuru inkuru ijya gusohoka uyibone itari yaba umuranzi. Yes, turaza gukomeza kuri byinshi cyane bikomeje kugenda bitandukanye. Hari amakuru namaze kwakira arimo aturuka hano za Bujumbura, amakuru arimo aturuka
kuri abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi, ni bamwe mu banyapolitike n'ubundi ntashobora gusoza ikiganiro nagarutseho, byose turaje tubivire imuzi n'imuzingo cyarimwe, tubive imuzi n'imuzingo kabisa mu buryo mwese cyangwa ubundi uraza gusobanukirwa iby'amakuru agiye atandukanye arebana n'umutekano, politike na diplomasi muri rusange. Ngira ngo turaza kugaruka kuri byinshi. Hari n'umuvandimwe nahoze mbona rwose unyandikira rwose ubona yuko rwose arimo amakuru ambwira ati mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi ibintu birakomeye. Aya ni amajwi y'ibanga y'intwazangabo zafatiwe umukobwa muri hoteli. Ngira ngo nayo rwose managiye ncukumbura by'umwihariko kugira ngo ibi bintu bitugereho natwe tubibahereze cyangwa se tubibahe, kuko nabyo tuba twamaze kuba tubicukumbura muri rusange. Itonde gato plateau za Minembwe bavuga ko yegukira batayo Tafoke ya 16, akaba aranavuga n'abamutwara. Nkurunziza Goreti akaba aravuga ko yinjiye igisirikare vuba muri RDC, ko binjiye baciye mu kiyaga Tanganyika, bakaba rero barurukiye ahitwa Baraka, akanavuga ingene baciye bahabwa uwo mwambaro w'ingabo za RDC izo bita no kuvuga ngo ariko ndababwiye ati kuri no turonzanya amakuru menshi. Amakuru twamaze kumenya n'abasirikare b'Abarundi ngo barimo baragenda ngo barangiza ngo bagera hano za Uvira ngo bagahita bakubita bakinjira muri Sud Kivu indani epfo, mamara kugera muri Sud Kivu abangaba rwose nyamuneka bagahita binjira mu gisirikare by'umwihariko cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igisirikare cy'u Burundi bakagitera umugongo. Ayo makuru nayo twamaze kuba tuyamenya muri rusange. Ni ukuvuga ngo rero ayiwe data hari amakuru menshi abyatandukanye. N'abashatse kwica Neva nabo rwose bamenyekanye. Ndabona amakuru yabo nyamuneka yamaze kuba kujya hanze. Bari barahawe misiyo rwose yo kumukingira umutekano, ariko kandi rwose nyamuneka bashaka no kuba bamwivugana. Ndabona amakuru yabo yamaze kuba ajya hanze. Itonde gato. Varime ndabona hanze kuzamuka, ariko turira igihugu cyose kugira ntihagire ubabona, ariko babiturira berekeza ku mugwa mukuru. Yego, ngenda kubona indege nyinshi, abagwanyi benshi bari inzira, ntabwo twari bwabone, barindiriye itegeko. Bamwe bagwanisha ukwizera, abandi ibintu byinshi by'imyoki bavuga ngo igihugu s'isezerano. Abo bantu batunanye ibintu bazocana igihugu cyose, n'amaradiyo bazogenda baravuza. Icyo gihe nta telefone, nta kamera, nta rezo ziri mu gihugu. Abahanuzi by'umwihariko rwose mu gihugu cy'u Burundi nabo rwose barimo barikoza mu ibaba rya wino, bakavuga bati ibyo turimo turerekwa ndetse n'ibyo barimo baragenda rwose tubona mu masengesho agiye atandukanye biragaragaza neza ko igihugu cy'u Burundi ari igihugu kiri ahantu habi, ndetse isaha n'isaha gishobora guhura n'akaga gakomeye cyane mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reka twikomereze by'umwihariko, ngira ngo nababwiye ni amakuru ni menshi, ariko bijyanye n'ukuntu amakuru nyine turimo turagenda tuyakira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. By'umwihariko tukavuga tuti reka ibi bintu tujya tubibaciramo. Hari ingingo z'ingenzi twababwiye ndetse ari nazo tugiye kuba twinjiramo rwose muri ano masaha nimugoroba, tugenda tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze. Mbere na mbere reka duhita duhera kuri ino nkuru idasanzwe by'umwihariko y'abakomeje gutumwa ku witwa General Neva. Birimo birahanurwa ariko biranageragezwa, Imana igakinga akaboko. Uyu mugabo rwose bisa nkaho by'umwihariko agifite amahirwe akomeye yo kuba rwose yaba agikomeje kuyobora igihugu cy'u Burundi. Ni ukuvuga ngo ni umwe mu bagabo hano mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko bahigwa ndetse bakanageragezwa kwicwa
ariko Imana igakinga akaboko, Imana igakinga akaboko, kuko tumaze iminsi twumva amakuru, ngira ngo yenda reka mpite ninjira muri aba batavuga rumwe n'ubutegetsi, amakuru ku bitwa ba Bunyoni, amakuru ku bitwa aba bagabo ba Agathon Rwasa. Tumaze iminsi twumva amakuru agiye atandukanye, by'umwihariko ku banyapolitike bagiye batandukanye batavuga rumwe n'ubutegetsi n'igihugu cy'u Burundi, bikoza mu mbaba rya wino, abavuga abari mu nzego z'ubutegetsi mu gihugu cy'u Burundi bavuga ati uwitwa General Neva ati rwose nyamuneka ari mu kaga gakomeye, acunge neza, acunge izamu rye. Ariko hari inkuru idasanzwe nibagiye kubabwira. Inkuru yancikiye here, yena ibyo turahita tunabigarukamo byo kwa General Neva, ariko hari inkuru idasanzwe nibagiwe kubabwira. Hari intwaro nyinshi kandi zikomeye, by'umwihariko mu kanya gato gashize zimaze gusesekara mu gihugu cy'u Burundi. Ndasubiramo, hari intwaro nyinshi kandi zikomeye, by'umwihariko mu kanya gato gashize zimaze gusesekara mu gihugu cy'u Burundi. Izi ntwaro amakuru ndimo nakira nuko zimo rwose ziraturuka hano mu bihugu birimo nka Tanzania, ariko ngo Tanzania ntabwo irimo irazohereza, kuko ngo uretse yuko ihana imbibi n'igihugu cy'u Burundi, ariko ngo zimo ziraturuka mu bihugu bigiye bitandukanye bya kure byo mu burengerazuba bw'isi. Dore yuko n'ubundi Tanzania yari iri mu cyitwa SADC, kandi izi ntwaro zimwe muri zo amakuru dufite akaba ari intwaro zigomba kwifashishwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero ngo izi ntwaro zimwe zaturuka mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko zamara guturuka mu gihugu cy'u Burundi zikiyizira hano i Bujumbura. Izi rero ngo nizo kuza gufasha nizo kuza gufasha igisirikare cy'u Burundi Mbonerakure kuza kwinjira muri RDC kugira ngo kigomye gihandoringa ibibazo bya M23. Ngira ngo murabizi yuko isaha ku isaha ingoma ishobora kuvuga tukabona ibintu bihinduye isura hano i Burundi, by'umwihariko mu gisagara cya Bujumbura. Ibi nanone si ibyo nje kubabwira, kuko ubwo namaze kubibabwira, buri ibyo namaze kubabwira mba namaze gucaho, ubwo nta update nyujijemo. Ariko gato turazi tugaruke kuri CNDD FDD irimo iravugisha benshi, aho twigarukire kuri umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi. Ni umwe mu bavugizi ngira ngo badakunze kugaragara cyane mu itangazamakuru, ariko niyo bagaragaye bavuga ibyo babwiwe n'abo hejuru, badashobora kugira gutya ngo bafate ikintu bagituraho. Uyu muvugizi w'igisirikare cy'u Burundi rero bigendanye n'amakuru mfite nawe rwose ari mumwe mu bantu bari guhigwa, ndetse isaha ku isaha bashobora kwica, kuko amakuru namaze kwakira nuko urugo rwe muri ino minsi ngo bari kururarira cyane, ngo urugo rwe rwose iyo nkuru turayijyaho mu gitondo. Urugo rwe rwose ngo bari kurirarira cyane ku rwego rwo hejuru, ndetse isaha ku isaha, by'umwihariko ngo ibi ni bimwe mu bintu bishobora kumuteza ikibazo gikomeye cyane, akaba rwose ngo yahura n'akaga karemereye ko mu rwego rwo hejuru. Ni ukuvuga ngo rero uyu ni umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi ugomba kuba maso. Ibi rero bikaba bishingiye by'umwihariko ku bintu amaze iminsi avuga. Ndabona hano hari inkuru yanditswe ndimo ndakesha Twitter cyangwa se X, ubisiga X ariko yahoze ari Twitter, ubwo nako kari gaciye ko umuvugizi w'ingabo z'u Burundi. Perezida Ndayishimiye rero mwibanga rikomeye arashaka kuza mu Rwanda ngo asabe imbabazi. Ariko iyo nkuru kuki mba ntayihereho mu by'imbere. Ego muntu wanjye. Ariko ibi bintu birumvikana, yabonye Kongo cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri gushaka umuti w'ibibazo byawo, nabo ba SADC bari kuvuga muri Kongo nabo bavuyeyo.
Uburundi nibwo bwonyine bwari busigaye butazi icyo bushaka mu gukomeza gufasha FDLR. Hari umugabo rero ngo usanzwe uteka oya ni amakuru. Umuvandimwe hariya rwose abaheza amumbitiramo ibindi bintu nazi, ngo aya makuru yahawe ngo n'umwe mu bantu b'ibanga b'indani ngo bateka kwa General Neva. Ariko iyi nkuru nkaba nari nasomye no kuri Twitter kubitwa ba Dr. Dash. Birumvikana yuko ari ibintu nyamuneka biba bikomeje kugenda bihiburirana. Noneho CNDD FDD rero reka twikomereze, ngira ngo ibintu bikomeje kuba rwose bihindura isura, by'umwihariko kubona yuko rwose isa n'ubundi ari kimwe mu bintu bishobora gutuma ibintu bikomeza guhindura isura mu buryo navuga. Ariko hari umuntu mu kanya gato wambwiye ati CNDD FDD buriya mu gihugu cy'u Burundi abenshi mu bayirimo babayeho nk'ifoto. Babayeho nk'ifoto muri CNDD FDD kuko hari ibintu badashobora gukora cyangwa se hari imyanzuro badashobora gufata. Gusa anabone ayo makuru ni bimwe mu bintu n'ubundi nari maze igenzi neza nzi yuko muri CNDD FDD hari abantu babayemo nk'ifoto ndetse badashobora gufata imyanzuro iyo ari yo yose. Imyanzuro ifatwa n'abantu babiri, uwitwa General Prime Niyongabo ndetse n'uwitwa Neva, kuko ngo abandi ngo ni abasivili. Ayo makuru nayo rwose umuvandimwe yayambwiye, ariko nanjye bimwe muri byo narimbize. Ariko duwasoreza ahangaha, reka tubashimire dusoreza ahangaha. Ni Moses wanyu nk'ibisanzwe amakuru yacu turaza kuguma tubakurikirane. Murakoze cyane.